birenze uko twamenya. Izina ryayo rihimbazwe. Reka naje nshime mwanya mutoya itumara tuganira ijambo ry'Imana cyangwa se dukomeze twibukanye. Imana ihimbazwe. Ndashimira Imana umwungeri wacu ije turinda. Ijambo ryayo riza rivuga ngo iturinda amajana amaza. Amajana amaza bisiguye kugenda no kugaruka. Nijoro ngo ikatubera amaso, wikaba umurinzi wacu wo kwizerwa. Abarinzi b'abantu bizerwa nabo, ariko kuko ari abantu baza babahinduka, bakaba ari bo ndetse babica bitwa ngo barabarinzi. Ariko Imana yacu ni umurinzi wo kwizerwa. Ni turwaye ntiba yananiwe kuturinda, dupfa ntiba yananiwe kuturinda urupfu. Ngo kwa kurinda kwayo ko kwizerwa guhinyuke, oyaye biba bivuye ku bushake bwayo kureka ko ibi bitugeraho, kuko turi munsi y'isi mbi itazaragwa ibyiza iteka ryose, kuko ikibi cyayijemo. Imana ishimwe yarinze abavandimwe. Impanuka nageze hariya kwa Justin, sanga umuduga yararimwo wabirandutse, amapine ari hejuru, kino kiza kitugendera hejuru kiri munsi. Haza habaho kurinda kw'Imana, naho amayeri ntiyokora, tazakora muri byo. Iyo byabaye biba byabaye, ariko Imana ishimwe iziramira abantu muri byo. Na Debora yakoze impanuka nawe itoroshye, kandi yangiriza icyuma cy'abandi, umuduga w'abandi. Twari tugiye kuja muri obligation yo kugura imodoka y'abandi. Debora ntari yasure, nta assurance afite. Ibyo byose ni umutwaro ukomeye wari ugiye kutujaho, ariko nyiri muduga Imana imuha umugisha kandi izo mushoboze kubona byinshi birenze kuzagura wenda nubwo imodoka yiwe yari yasure, ariko ntibyatumaga atayitwishuza kubera ko si we wayigonze, si n'umwana we wayigonze. Yemera ko tutagira umwenda tumujamo, nubwo impanuka yavuye mu maboko yacu. Imana imuha umugisha kandi ishirwe hejuru cyane. Dufite byinshi twoshima. Imana iratangaje, izitugirira neza. Ibyinshi ntitubitahura. Imana itubonanishije, kandi icyumweru gishize ntitwabanye, kandi icyumweru giciyemo akenshi niho tubonanira. Iyo giciyemo rero tuba tugiye kugira iyindi minsi myinshi tutabonana, ariko Imana itubonanishije kandi ihabwa icyubahiro. Muri abantu b'agaciro cyane ku buzima bwanje, sinza mbivuga gusa, n'Imana iri mu ijuru irabizi. Sino natinya cyangwa se sino giripfunwe imbere yayo, kuko mbivuga mbikuye ku mutima, nayo irabizi. Ndi hano ku bwanyu. Iyo mudahaba simba mpari, simba mpagaze hano, simba mpaye nkora bino, ariko nimba ndiko nkora bino nukubera mwebwe. So muraba agaciro kanini inza mbivuga nahatari hano. Akenshi iyo nagiye mwivuga butumwa nza mvuga ibi mpaye mvuga, kuko mbiha agaciro cyane. Imana iduha inkomezi, ishimwe, iduha imbaraga, ihabwa icyubahiro.
tugira ibintu byinshi byoka duciye intege, imirimo dukora itaduhesha kuruhuka, ibintu byinshi cyane. Ariko muri ibyo byose Imana izi tuba bugufi, ikaturagira, ikaturamira, ikaduha imbaraga kubw'izina ryayo ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe, shimiye bariya abavandimwe, kandi si ukwigana. Jewe ni ihame ngira mu buzima. Umuntu wese iyi saha nambaye, sinkunda isaha, ariko iyi ngiyi nza nambarira icyo ngicyo. Sinzi ukuntu nteye, iza nambarira icyo, kandi ndango mu buzima bwanje iyi niyo saha nambaye igihe kirekire. Ndaho ntimurabona ngitindana. Isaha ziza zishaka nko kungora. Igihe nagiye mu butumwa muri Siyaro, umuntu yarayimbaye, kandi aragenda aja mu iduka arayigura arayinzanira. Mubwira ijambo, ndamubwira ngo ugiye kuri liste y'abantu bangiriye neza mu buzima. Ngira icyo kintu ni ihame, umuntu wangiriye neza nzamwandika ku mutima no kuri liste. Iyo mbonye uburyo nzamubwira n'Imana, nkamubwira ngo Mana, ubuzima bwanje runaka yabugiriye akamaro, nimba hari umugisha uwo muhera ico, uwo muhereze, kuko niwe butanga. Amen. Mukuru yangabiye inka hano yaratashe, kandi iyo nka ni bene ya yindi yo gukwa umugeni. So none ga nimba n'umugeni arahari, muzozanaga n'izindi zisanga ya yindi. Imana imuhereza umugisha n'umuryango wiwe, kandi yampaye inka. Yaragize iminsi mu bintu by'intambara, atahagaze neza kurya azahagarara muri gahunda z'umusaruro w'urugo. Ariko ibyo byose ni Imana ije ibikorera muri twebwe. Imana ibahereza umugisha cyane. Si ukubivugira ubusa, nako si ukubivugira gusaba. None ni amatariki 29 ukwezi ntikurashira ko kubariki abapasiteri. Murabyumvishije? Kuko hari abo nigeze kumva bagize urwitwazo kera ngo ntibibutse ukwezi ntikurashira. Ukwezi reka nganire ijambo ry'Imana. Umwanya ni munini. Ubushize twatahanye ibibazo, ariko ntitubigarukaho, twari ko twigisha hejuru. Rero mubaze munibutse, kambanze nsome, nimara mube mwibuka ibyo tumaze kuvuga hejuru y'icigisho tugize cyo kuvuga ubutumwa. Matayo 28:18 nikaho heza, kuko hazavuga niyo hari context y'ibindi bikurikiraho. Yesu azavuga ngo nahawe ubutware mu isi no mu ijuru, siko? So tuharetse tuba twirengagije ikintu gikomeye, kuko context y'ibi bikurikira hano tugenda muri ubwo butware kuvuga ubutumwa. Ibintu twagiye tuganira bigeze uyu munsi turaganira icya 6, ngire ngo cya 7, yego, ndagira ngo mubinyibutse simbyibuka. Mube mubyibuka mbe nsoma. Uyu munsi wa none turaganira hejuru yo gutotezwa nk'uko amasezerano yacu abivuga. Matayo 10:16, tuze kumanuka turasoreza ku murongo wa 23. Noneho turaza no gusubira gusoma Petero wa mbere 4, duhere ku 12 tugeze ku 15.
dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugira ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Ariko mwirinde abantu, kuko bazabagambanira mu nkiko kandi bazabakubitira mu masinagogi, bazabashira abatware n'abami babampora. Muzaba abo guhamya imbere yabo n'imbere y'abapagani. Ariko nibabagambanira, ntimuzahagarike umutima w'uko muzavuga cyangwa ibyo muzavuga, kuko muzabibwirwa muri uwo mwanya. Kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ari umwuka wa So uzabavugisha. Umuvandimwe azagambanira mwene se ngo yicwe, na se w'umwana azamugambanira, n'abana bazagomera ababyeyi ngo babicishe. Muzangwa n'abantu bose babahora izina ryanje, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Nibabarenganiriza mu mudugudu umwe, muzahungire mu wundi. Ndababwira ukuri yuko mutazarangiza imidugudu yose ya Isiraheli umwana w'Imana ataraza. Amen. Urwandiko rwa mbere rwa Petero 4:12 turasoreza ku 15. Bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu ngo mumere nk'abagushije ishano, ahubwo munezezwe nuko mufatanije imibabaro ya Kristo, kugira ngo muzanezerwe mwishima bihebuje ubwo ubwiza bwe buzahishurwa. Ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo, murahirwa, kuko umwuka w'ubwiza aba kuri mwe, niwe mwuka w'Imana. Ntihakagire umuntu wo muri mwe ubabazwa bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa gukora inabi yindi cyangwa kuba kazitereyemo. Ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo, ntagakorwe n'isoni, ahubwo ahimbaza Imana kubw'iryo zina. Amen. Sawa, tuganire rero. Hari ibintu ngira ngo mbibutse. Iyi tariki y'ukwezi kw'icumi 29/2023 dutangira umwaka, hari ibibazo 10 nabahaye kuzansubiza. Ntimubyibuka ko nabahaye ibibazo 10? Ndabibibukije. Umwaka nurangira ibisubizo byabyo ndabikeneye. Ikindi ngira ngo nibutse, aya matariki dusigaje amezi 2 umwaka ngushire. Ni bangahe bamaze kugira abo bayimvita mu rusengero hano, wenda bataraza cyangwa bahakanye? Murabizi ko tugira gahunda, kandi narabibibukije, yo kwemvita abantu dukorana, inshuti, bavandimwe kuza gusengana natwe. Ni bande bakoze invitation? Mbonye umuvandimwe, Imana imuhereza umugisha, 3 na Soleil, abo nawe Imana iguha umugisha. Abandi bazoza cyangwa barahakanye cyangwa
bavuze gute? So muzobishuze cyangwa muemvita abandi ku buryo tutagomba kurangiza umwaka tutagize abantu bo hanze tubwira ubutumwa bwiza, abantu tudasengana. Siko niyo intention, siyo intention se, siyo gahunda, siyo ntego ya invitation. Kurari ku muntu akaza agasengana natwe, twagize na malchance bariko mzita ariko ni kw'Imana yabishatse. Hari abavandimwe birindi torero bari bakeneye gusengera hano uyu munsi, baza kumenya ko dufite yindi gahunda nyuma ya hano, ntibaba bakije. Iyo yari chance, ariko nanone ntibitubujije inshingano zacu gukora invitation, guhamagara abantu. Imana ibaha umugisha abakoze gutyo, abayimvise n'abandi. Nanone ndabibukije, umwaka ntugashire utagize uwemvita. Nataza ibyo si kibazo cyawe, ariko obligation ni nabyo tuziga ubutaha. Icigisho cyacu cyo butaha tuziga perte ya valeurs humaines, ukuntu isi yatakaje indangagaciro z'ubumuntu. Nibyo tuzoganira. Muri izo ndangagaciro z'ubumuntu harimo obligation, ibyo umuntu asabwa gukora. Tuzobiganiraho next time. Uyu munsi turaganira hejuru yo gutotezwa cyangwa se persecution. Tutarakomeza rero, ngaho ni mube nk'abansubiriramo ibyo tumaze kuganira. Twavuze ko tuzoganira ku bintu 8. Turi ku cyaga 7, turi ku cyaga 7 cyaga 6. Noneho tuzaza kuganira ico nari mvuze perte de valeurs humaines, nibyo tuzoganiraho. Turiko turavuga ibi byose twabigarutseho kubera impamvu imwe, kubera hano twavuze ko tuzogenda muri phase, siko? Eka mbibi ngaruke inyuma gatoya, ni phase yo gushira mu ngiro iyi gahunda twasigiwe na Yesu. Ijambo rya mbere ni ukubanza kwireba twebwe turi abantu bameze gute. Ese ibyo Yesu avuga, Yesu yabanjije kubana nabo, arabatransforma, babanza kuba transformed, babanza kuba abantu bahindutse kwanza. So turibaza ngo ese iyo niyo phase ya mbere, turahindutse twebwe abagiye kuvuga ubu butumwa, abagiye kuja muri iyi si. Ibyo tugiye guhindusa isi byaraduhinduye. Ibyo ni ibintu nagarutseho inshuro nyinshi cyane. Iyo niyo phase ya mbere, kubanza kureba twebwe nimba turi abantu bageze ku rwego rwosohoka tukaja kuvuga ubutumwa bwiza. Dutegereza guhindurisha isi. Phase ya kabiri ni isi, kumenya isi tugiye kujamwo uko imeze. Semeni amen. Nitumara kumenya isi tugiye kujamwo uko imeze, tuzaja muri phase ya 3 ya implementation, noneho yo gushira mu bikorwa. Dushake strategy, muvuge ngo amen. Dushake twicare hasi tuvuge ngo se isi ko ari ukunguko imeze, turayinjiramo gute, turayigeramo gute, turabigenza gute kugira ngo turicinge isi imeze ukunguko tuvuye kuvuga. Iyo niyo target, niyo ntego, nico dushaka kugeraho. Kimwe muri target, just heads up, mbabwireho mbere, kimwe muri target mpaye numva nitayeho cyane kurusha ibindi, no cultivatinga, no kubaka influence. Muvuge ngo amen. Tekereza ko tuzicara hasi tukareba ikintu two kubaka, bari kumvuga ikintu two kubaka, ikintu twoshigikira, nigishake kibe kimwe. Si ngombwa ngo dukore byinshi, kimwe tugikoze neza tukakigiramo influence. Ese koko ndaja iyo ngiyo kubera iki? Nari ngarutse gusa kuri iyi strategy y'iki cigisho, kugira ngo rero tumenye ico dukwiye gukora kwitorero ribereyeho kuvuga ubutumwa. Ikintu cya mbere twavuze iki? Cyangwa mzihorere ibe devoir mutahana. Yego,
ibe devoir ukeneye kubimenya urakoze asubire muri video yose, ariko ndabikeneye, nari nkeneye kubimenya, wenda reka mbibahereze ikindi gihe muzosubira kubona mpagaze hano nzobibasaba. Ntimwavuze ngo muri abana afunzi beza cyangwa muzamwumva bari mu bamwe gusa. Reka tuba bari mu benshi, nimutazoza mwumva bamwe mugira abandi mu bumve. Reka tuganire hejuru yo gutotezwa. Yesu ntabwo yigeze ahisha cyangwa se adashira hagaragara ikizakurikira bamukurikiye, cyangwa se ikizabaho kubavuga guhamya kwiwe, kubazasigara nico yari abasigiye. Ntabwo yigeze agishira ku ruhande ngo agahishe intumwa ziwe ngo zizinjire. Niho Pawulo yavuze ngo Petero yavuze ngo bise nkaho bibaguye gitumo. Kugubwa gitumo ni surprise, nugutungurwa, nuguhura n'ikintu utari witeguye nk'impanuka. Aya accident tugira ni na mara contre adateguye. Sema amen. Yesu bituma afata umwanya wo gutegura abo agiye gusigira umurimo, na tere bagiye kuwukoreramo uko bizaba bimeze. Imana ihabwe icubahiro. Ese hari itotezwa ubu nyine? Nico umuntu yakwibaza. Ubu nyine hari itotezwa ry'itorero rihari? Taryo tuza amakuru. Nico gituma rero ejo bundi nari ndiko nsoma ni Bangladesh ni Pakistan, turiya duhugu sinza mbasha kudutandukanya. Hari agace kamwe kitwa Lao muri 2020 muri 2022 hari umupasiteri bishe, baramukubise kugeza apfuye azira ubutumwa bwiza. 2020 hashize igihe kingana gute? Umwaka turashira, sinibuka amatariki neza aho naza mbisoma. Ubu nyine hari itotezwa, nubwo ritameze nk'igihe cya Nero, nubwo ritameze nk'igihe cy'aba empereur b'abaroma, mu gihe cy'itorero rya mbere muri century ya mbere, ndaganga itotezwa ryabaye mu kinyejana cya mbere nyuma y'intumwa za Yesu. Habayeho abasigaranye umurimo w'intumwa. Nta nubwo nsubira mu mateka narayavuze y'itorero ryashize, ndavuga itotezwa ririho none, n'ubwoko bw'ayo matotezwa ariho none. Muvuge ngo amen. Yesu rero aravuga ngo mu isi bazabanga. Hepfo yaravuze ngo nta mu servant, nta mukozi uruta shebuja, nta mukozi uruta shebuja. Ashakaga kubabwira ko nimba iwubwiwe yarazize ibyo bagiye aha yababwira bazazira, noneho bo bizagenda gute? Muvuge ngo amen. Ntabwo yigeze yaravuze ngo mbatumye mu isi. Iyi si duhaye tuvuga, nyibatumyemo kutumye intama mu masega. Ibyo bimininzi iki? Bukuru ari kubyumva, kuko iryo ni intama mu masega. Ni ukuvuga ngo isega n'intama, iyo isega ibonye intama ibona lunch cyangwa se ibona icyo kurya. Ni ukuvuga ngo isega ntirifite kubabarira intama kuko ni ibiryo byayo. Nirwo rugero Yesu yahaye abamukurikiraga ko bagiye muri iyi si, ku buryo intama yoja mu isega itobabarirwa, ni ku isi itazobababarira. Amen. Ni ku isi itazobareka. Mbabwira amateka
yo gutotezwa kwitorero rya mbere murabyibuka navuze amakuru ya Constantine yagize gute narabibabwiye twari hariya muri ririya kanisa nababwiye ibintu bibiri bza bangamiye itorero rya mbere nababwiye gutotezwa n'inyigisho z'ibinyoma uku gutotezwa iyi nkota yo gutotezwa ku itorero rya mbere yunamuwe na Constantine yari umuempereur yari umutware w'umuroma mwibuke ko puissance mondiale yari abaroma ico gihe bukeye yashakaga kuja ku rugamba yari mu rugamba yarwanaga rwo gukonkerire Rome yose gufata Rome yose noneho ngo abone iyerekwa ririho umusaraba uwo musaraba wanditse ngo kubw'uyu musaraba cyangwa se kubw'iyi for this konka ngo kubw'iki nesha cyangwa se konkerire noneho ngo aje ku rugamba aranesha ngo aneshe atekereza ko yari idol worshiper nawe yasengaga imana zibigirwamana niwe wunamuye inkota y'abakirisitu igihe c'ikinyejana ca mbere mbabwira hamaze gupfa abantu bateye ubwoba ariko ikigutangaza umugabo umwe ngo ni Polycarpe yaravuze ngo urupfu rw'abakirisitu ngo n'imbuto n'ingemwe n'urubuto rubibwa ruza rumera rukamera gupfa hapfaga nimba ari muri masse nk'iyi hapfa umukirisitu muri rwa rupfu rw'aba mukirisitu hakamahagira gute hakizwa abandi biza bivugwa ko Pahoro gukizwa kwiwe ngo yari ku rupfu rwa Stefano semeni amen ikigutangaza n'abantu baza bashaka gutekereza ko iby'Imana atari byo amen niki naco cyo kubera ikimenyetso cy'uko iby'Imana ari byo tibyashize amen kubera iki bitashize kandi byagize intambara zikomeye tekereza izi intambara ndiko mbabwira ariko ntibyashize n'uyu munsi wa none ibintu bituma umuntu yemera akishimira no kugera mu rupfu haba hari ubuhamya bw'umutima haba hari ukwemera ku mutima gufite imbaraga zirenze urupfu muvuge ngo amen by'Imana n'iby'Imana bihoraho iteka ryose ntibizoshira hanyuma iyi nkota ivuyeho nubwo gutotezwa muri ubu buryo gusa n'uko ari kwemewe n'amategeko ya puissance mondiale muri iki gihe kwavuyeho uku gutotezwa kwemewe ariko hari ibihugu bimwe nindugira kagatabo nandise karyaga kavuga ngo Yesu Kristo ninde wagasoma amapage ya introduction harimwo ubushakashatsi nakoze ikintu bita 1040 windows ni ibihugu biri hejuru ya Equateur mugiye mugasoma iyo statistique nakoze ibihugu byinshi ibihugu byinshi muri 1040 windows ama constitution y'ivyo bihugu ntiyemera ubutumwa bwiza kugeramo ibyo ni ibiriho none a partir y'ibihugu islamique ibihugu bya Islamu byose mureke mbabwire ikintu kibabaje kandi gikomeye mwari muzi ko le monde arabe isi y'abarabu cyangwa se Islamic world isi y'abanyesilamu muriko murumva bino bintu ndiko ndabwira ibintu biriho isi y'abayisilamu mwari muzi ko isi y'abayisilamu ariyo si yabagamwo amatorero 7 Pahoro yashinze muri Aziya mwari mubizi itorero ry'Efeso itorero ry'Ikolosayi itorero ry'amatorero y'Isimuruna uretse Korinto na Filipi ayo niyo matorero yombi yonyine ari mu Burayi ahereye mu Burayi
ayo matorero ari he? Yarashize. Islamu yarayamaze. Ubu nyine kuvuga Kristo muri monde Islam birabuzanyijwe muri constitution. Nukuvuga ngo uvuze Yesu nico gituma muza mubona bacibwa amajosi. Amategeko y'ibihugu byabo yemera ko umuntu wese uvuga Yesu muri ibyo bihugu agira gute? Ahantu Kristo yavugwaga, ahantu hari niyo yari centre. In fact nyuma ya Constantine muri Middle East, nyuma ya Constantine nibwo ville yiswe Constantinople abari y'ibicicaro ca Eastern, ni nayo yaje kuvamwo Eastern Orthodox, iriya torero rya Orthodox k'iburasirazuba. Constantinople nico cyari icicaro cyari, ariko ubu nyine Constantinople niho cicaro gikuru cha Islam. Murumva akazi dufite none, nishake mve muri monde mwisi ya Islam ibuzanijwe. Kimwe ndagenda ngaruka ku mateka, kuko amateka azayisubiramo akenshi. Bigiye bisa kimwe mu byatumaga itorero ritotezwa rya mbere, muvuge ngo amen. Ndavuga ibintu nka bitatu gusa. Bisa kimwe ni impamvu ziri economique, nazo ndazivuga impamvu ziri economique. Kimwe mu byo mperutse kubabwira hano cya gatanu ni ukuntu isi iri materialistique, nukuntu isi ikunze ibintu cyangwa se yibanze ku bintu, ubutunzi bw'ibyisi, urukundo rw'ubutunzi bw'ibyisi. Kimwe mu mpamvu zateye itorero rya mbere gutotezwa ni perte économique. Murashobora no kubisanga no mu ijambo muri Actes des Apôtres, muri mu byakozwe n'intumwa. Muzoza mumbabarira iyo mubona mbuze ijambo mumfashe, kuko ibitabo nsoma byinshi n'ibyo nkoresha ntegura mbikoresha mu zindi mvugo zitari izi zacu. Usomye igice cya 16-15 muribuka muri Efeso Artemi yacu, ni ukuvuga ngo uburyo bungukiraga mu bigirwamana, ekonomi yabigiye gupfa, noneho bituma batotezwa. Pawulo yirukanwe muri Efeso kubera iki? Si impamvu ziri economique. So arahungira Bereya, abanyefeso bamusangayo, bamumanura mu gitunga. Ayo ni amateka muza musoma, ndashaka gusubiramo. Kimwe mu mpamvu ziza zituma persecution iba cyangwa se gutotezwa kubaho, nari mbabwiye ko impamvu ya mbere ni ugutakaza kw'inyungu z'abafite inyungu, mu gihe ubutumwa bwiza bugiye kubangamira zijya nyungu bafite. Muvuge ngo amin. Ugasanga itotezwa rirabaye mu gihe cyose ubutumwa bwiza dufite duhaye tuvuga buzabangamira inyungu z'abafite ubushobozi runaka, byanga bikunze tuzogongana nabo. Iyo ntambara y'itotezwa izabaho, iranahari. Muvuge ngo amen. Kubwira isi ya none ijyana babwiye ngo iri sude yomatanye no gukunda ubutunzi bwo mwisi, kubabwira ngo ubutunzi bwo mwisi ni ubatili mutupu, kubabwira ngo ubutunzi bwo mwisi ntacyo bumaze, Kristo araburuta. Nababwiye ukuntu aba materialiste baza bakunda ubutunzi cyangwa se ubutunzi babubona mu buryo buruta uko babona abantu, ahubwo baka-exploit abantu kugira ngo babone bwa butunzi. Numara uwo muntu ngo umubwire ngo ubwo butunzi nta kamaro bufite, nta gaciro bufite, sanga Yesu. Uwo muntu nazaba afite pouvoir runaka, ntazakure ku buhoro. Icyakabiri muvuge ngo amen. Nabona ubangamiye kuronka, nabona ubangamiye ya maronko yiwe kubw'ubutumwa bwiza,
nabona uko agutega igicu, nabona uko akwica, nabona uko agushira mu rubanza, nabona uko agushira mu nzu y'imbohe, nabona uko agushikiriza umutware, ntabwo azabireka. Niko Yesu yavuze. Yesu yavuze ngo bazabahana mu maboko y'abatware no mu butegetsi. Kandi si ibyo gusa, si n'ab'isi gusa, abana bazabikorera ababyeyi babo, ababyeyi bazagambanira abana babo. Murumva ukuntu bifite extension, murumva ukuntu bifite imbaraga ziteye ubwoba. Muvuge ngo amen. Isi turimwo none rero, mwibuke ko ari isi imeze uko nguko, yibanze yomatanye ku butunzi, ku buryo kuyibwira Yesu n'ubutunzi taho bihuriye, nta n'agaciro babibonamwo bo. Samahani, icyo babona ni ubutunzi imbere yabo. Kububangamira ni ingorane ikomeye. Icya kabiri gikomeye, ni ubwami. Ubundi akenshi ubutumwa bwiza abantu bavuga si ubutumwa bw'ubwami, si ubutumwa bw'ubwami, kingdom gospel, ubutumwa bw'ubwami. Ubwami buri gihe iyo buje, mwibuke Yesu atangira ubutumwa bwiza yavuze gute? Yes, yaintroduce ubwami. Yaje kubwira isi ko haje ubwami. Nubwo ubwo bwami bwari busanzwe, isi itabuzi, itabwitayeho, itabukoreramo. Yesu yaje kuanonsa ubwami. Yarabivuze, aravuga ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami nibumara. Narahabasomeye hariya, twabigarutseho uwo munsi. Kuko ubwami buri gihe ni invasion. Umurimo w'ubwami cyangwa se akazi ubwami bukora, bushira hasi ibindi bintu byose ngo bibuyoboke. Amen. Icyo kintu kirakomeye cyane, munumve mu ntegere. Iyi ni impamvu ya kabiri izitera persecution mpaye mbabwira. Ni ubutumwa, nature y'ubutumwa dufite, imiterere y'ubutumwa bwiza dufite. Ni ubutumwa bwiza bubwira isi ngo rambika. Amen. Ni ubutumwa bwiza bubwira isi ngo rambika, cira hasi, rekera gutyo. Herode, Yohana Umubatiza yazizike. Muri aba Bible readers, muri abasomyi ba Bibiliya, Yohana Umubatiza yazizike. Siko yaziza amahame y'ubwami. Mu bwami amahame yabwo, amen, ntibyemewe ko ucura umugore utari uwawe. Murumva ko nature y'ubutumwa bwiza dufite ni ukubwira ubwami, ni ukubwira abantu bafite imyumvire, bafite imirongo ngenderwaho y'ubuzima. Samahani, abantu bafite imirongo n'amahame bagenderamo. Ko murumva aho kurikirike isi, amami n'ubutegetsi bw'isi ya none bwarananiwe. Nico gituma muvuge ngo amen. Se nukubandika demokrasi harya. Demokrasi yabereyeho iki? Muzi cyatumye demokrasi baho? Mapenzi ya mwanadamu. Muvuge ngo amen. Kera umutware cyangwa umwami, kera mbere ya demokrasi, niwe wagiraga ijambo, niwe wagiraga kimwe mu bintu byatakaye. Nzobabwira muri amavalore yatakaye ni authority.
ubutware muri sosiyete iriho none, sosiyete y'isi iriho none, kumubaza ngo ese ninde ugufiteho ubutware ni ikibazo atobonera igisubizo automatically mu bantu bari muri ka sosiyete ny'Amerika. Reka ntange nk'urugero nka sosiyete ny'Amerika, kubaza umwana w'umunyamerika ngo ese ninde ugufiteho authority, ni ikibazo yabonera igisubizo automatically. Tawe umubyeyi ntamufiteho ubutware, umwarimu wiwe ntamufiteho ubutware, umupasiteri ntamufiteho ubutware, umuyobozi wiwe wa leta ntamufiteho ubutware. Arishira akizana ku buryo byagezaho badevelopa amategeko aringaniye n'icyo abantu bashaka. Niho baza bagera ahantu birya nababwiye ngo pro choice, umubiri wanje niki ni uburenganzira bwanje, bakabidevelopamwe amategeko kugira gusa ngo bemerera abantu kwigenga no kwishira ukizana. Ubwami nabwo nuko ngaho ngiyo challenge ikomeye, ngiyi impamvu ya persecution, ngiyi impamvu y'itotezwa. Ubwami nabwo nuko mu matorero byaraje birinjira, bazavuga gusa ngo muze turamye. Ubuzima bwa morale, ubuzima bw'imibereho ya gikirisitu ni ntukoreho, ni amahitamo ntavogerwa. Icyo niyo terme nashakaga kuvuga, ni amahitamo ntavogerwa. Ndambara uko nshaka, ndagenda uko nshaka, nditwara uko nshaka, ndabaho uko nshaka. Pasiteri ntafiteho ubutware, nta authority n'imwe pasiteri afiteho mu ikanisa. Siko bimeze. Itorero ry'Imana rirepresenta ubwami bw'Imana, nuko rigomba kumera. Ubutumwa bwiza rero dufite nubwo gusenya ibyo, kuko ubwami bugira amahame, ubwami bugira ubuzima, ubwami bugira imibereho ngenderwaho, ubwami bugira imirongo ngenderwaho. Ubwami buzabwu aba servant, abaturage b'ubwo bwami bari submissive ku mwami wabo. Muvuge ngo amen. Kubwira isi ya none rero idafite igaruriro, abantu n'abami babo, abantu n'abatware babo, kubabwira ngo uyu munsi ubutware bwawe bure kure, hari umutware umwe, hari umwami umwe, ni umwami w'abami n'Imana umuremyi wa byose, kugira ngo wa muntu azarekure bwa butware. Mwibuke Yesu avuka byagenze gute? Abanyabwenge baraje babwira Herode, twabonye inyenyeri, kandi inyenyeri yo ibonetse haba havutse umwami. None umwami wavutse hano, ni hano iyo nyenyeri yarangirije gahunda. Bivuge ko umwami ari aha ngaha wahavukiye, yoba ari hehe? Herode ngo muvuze gute? Muvuze umwami undi utarinje. Ngaho ahantu ibintu bikomereye rero. Yesu yabwiraga abantu muri ibi byanditswe twasomye ngo mbatumye mu isi kutuma intama mu masega. Undi mwami, nimurebe mu bitabo, murebe mu mateka, baragiye barakubise, bati biranditse ngo azavukira i Betelehemu. Ati basha nimugende muje i Betelehemu, muje kureba uwo mwami wavutse. Nimumubona muze nanje mumbwira ayo makuru, nje kumurama. Niko byari bimeze. Iyo niyo yari gahunda yari afite. Nyuma hakurikiye iki? Kwica abana bose. Aha, kanguhereze high five. Imana igumugisha. Abana bose b'imyaka utekereza umuhungu wari uvutse nka Feva, ngo naba Benjamin naba Yoshua ngo bagenderemo. Mutekereze uko nukugira gusa ngo hataboneka undi mwana.
dufite akazi gakomeye cyane kugenda mu isi imeze gutyo. Isi nuko imeze. Isi ni amami. Isi ni amami. Ni nacyo gituma ubu nyine itagifite igaruriro. Ntawe ukiyishoboye. Ntawe ugishoboye kumaneginga isi. Kuko ni amami yubakitse, abantu babaye abami babo. Kugira ngo ugende ubabwire ngo ubwami bwawe niburangire, niburushire, nibuceceke, uyoboke umwami Kristo. Abana b'imyaka 3 bazoshira. Muvuge ngo amen. Abana b'imyaka 3 ni mwebwe mpaye mvuga. Muhagurutse kuvuga ubu butumwa. Sinzi ko muri ko munumva. Impamvu ya gatatu izitera persecution cyangwa se izitera itotezwa ni opposite y'iyi mvuye kuvuga. Ni ukutemezanya na systeme amami y'isi akoreramo. Amen. Ni ukutemezanya, kugendera muri systeme amami y'isi akoreramo. Hari ibintu byinshi ariko reka mvuga ibizo bitatu gusa kubera impamvu zigi. Igihe cy'itorero rya mbere ryatekerezwaga ko igihe ryagize ritaratotezwa muri century ya mbere byaterwaga n'impamvu imwe gusa. Ico gihe idini y'abayahudi ubwami bw'abaroma bwari bwarayemeye, buyemera kidini yemewe izo zikora nta kibazo. Sema amen. Noneho abakirisitu ngo bavuke cyangwa se babeho itorero rya Kristo ngo rimare kuvuka, abaribona bakaza bagira ngo ni secte ninka kandi kantu kavutse mu kandi ninka gashamyi ka judaisme kadafite ibyo bumvikanaho na judaisme ariko kari muri judaisme. Noneho itorero rya Kristo bakaza barirebera muri judaisme kugeza ubwo ryidistance ryitandukanije no kugendera muri systeme. Muvuge ngo amen. Y'idini rya judaisme ngo rimare kwitandukanya na systeme. Judaisme ubwayo niyo yatangiye kuritoteza. Umunsi two kwitandukanya na systeme, iyo umuntu yitandukanyije na systeme, umuryango wiwe ni uzubanza kumugambanira. Muri mundi islamu none aba bana banje babaye abakirisitu, jewe se nije uzubica wa mbere, nije uzubanza kubiyicira. Timuza ayo makuru. Nasomye ubuhamya bw'umukobwa umwe w'umusudanize, Imana imuha umugisha. Uwo mukobwa yagiye kuri universite ngo amare agira umurumete w'umukristo. Sole muza muba abakristo mu marumu yanyu yo ku masomo. Abana n'umurumete w'umukristo akagira Bibiliya. Noneho wa mwana w'umukobwa akazagira umwete wo gusoma ya Bibiliya yiwe muri rumu y'amashuri. Afite assignment menshi kuri universite, arahaba basole barayagira. Nubwo ari menshi muzamugira n'umwanya wa Bibiliya yewe. Hanyuma wa mukobwa agakora assignment yarangiza wabakamureba, uyu muntu kiriya gitabo atazareka n'aya assignment tugira niki ngo aramubwira atari ico gitabo wonemerera nanje nkagisoma. Igitabo uzurenza haya assignment mana we ukundi mwakundi Bibiliya. Wa mukobwa ati nta kibazo uzusoma nawe, nuzoza ukenera gusoma uzumbwira. Arakimuhereza arasoma, kimubwira amakuru y'ubugingo. Wa mukobwa ati kugahe kivuga
ibintu by'ubugingo. Nditi niyo mpamvu zangisoma nanje nawe aragikunda. Muri ca cyumba ca university yakira Kristo. Ariko yeme uwo ni umugisha. Ko murumva nk'uwo nka Soleye kuri Sole kurumva uwo mugisha, kurumva uwo mwana w'umukobwa ishema azaserukana imbere y'Imana. Imana izodukoreshe nkabene ibyo bintu. Ndabikunda cyane. Ngo amare ngo baje gusezerana bataha ishuri rirangiye, wa mukobwa w'umuislamukazi abwiye wa undi mukristo gusa wonemerera ukangabira kino gitabo. Wa mukobwa ati kishana, wa muislamukazi arakitahana. Ngo ashiki wabo mu cyumba ciwe aragisoma aranezerwa. Baza bamwikozaho ngo baje gusari kurya kuja guhena mu ikanisa, nimba ari mu ikanisa nimba ari mu musigiti. Umukobwa habe no kumva. Tuje gusari yewe ngo buce ati ibyo ngibyo nabyo sinobigumana, narakishijwe. Gusari si ibyanje, je ndi umukristo. Muvuge ngo amen. Je ndi umukristo. Iyo ndirimbo nayo iyo je ndi umukristo nayo ifite be nayo mateka. Ise n'abasaza biwe ngo uvuze gute? Uvuze gute? Uravuze ngo uriki? Je ndi umukristo. Naho ngo bagere mu cyumba ciwe basanga mu Bibiliya. Ikintu cya mbere bakoze barayitwika, baramufata, baramukubita. Uri umukristo? Ndi umukristo. Bagakubita. Uri umukristo? Ndi umukristo. Bagakubita ngo barohe babona sitosha. Ababyeyi biwe se n'abasaza biwe bamukuramo imyenda, bamusiga uko bamubyaye, bazana amasinga y'amashanyarazi baracomeka, bakaza bamutwikisha. Uri umukristo? Undi ati ndi umukristo. Bagatwika. Uri umukristo? Undi ati ndi umukristo. Bagatwika na yasiga. Basigaho ngaho bazi ngo yapfuye. Ngo bahave arabadutse, arabakwepse yitaye hanze, arahunga yambaye ubusa. Ahunga yarara aja ku rugo rurimo undi mukobwa w'inshuti yiwe. Noneho wa mukobwa nawe aramubona araje, araraye yinjiye muri rwa rugo. Wa mukobwa amujanye mu cyumba ciwe. Atese wa mukobwa akazabaza mugenzi wiwe, atese wambonye gute? N'isoni zingana gute wambonanye nirukanka mu muhana nambaye ubusa? Urya mugenzi wiwe ngo abona kwitera hejuru ati yego ntahuzu wambaye. Ko nabonaga wambaye huzu idafite ukwisa n'ubwizi kanzo wari wambaye. Nta muntu wakubonye wambaye gusa wari, ahubwo uravuza abari bwo mbona ko wambaye busa. Ibyo nari mbivugiye iki? Iyo tuvuye muri systeme, mu migenderere n'amahame na systeme isigenderamo, muvuge ngo amen. Byanga bikunze gutotezwa kurahaba none. Niho Yesu yavuze ngo ababyeyi badakijijwe abana babo nibazoza bakizwa bazobagambanira bicwe. Ababyeyi nibakizwa abana bazobagambanira bicwe. Gusohoka muri system. Itorero rya mbere rimaze gusohoka babisa amazina baravuga ngo hawa ni watu wa njia hii.
hari ibyari bibatandukanije, muvuge ngo amen. Hari ibyari bibatandukanyije n'abandi. Nubwo amadini menshi yitwa amadini na Christianity kabidini, ariko abakristo nyakuri, muvuge ngo amen, ntabwo bagendera mu migenzo y'idini. Ubuzima bwa Kristo muri bo bubatandukanya n'imigenzo ku buryo budahishe. Usanga abanebwe baza bicara bavuga ngo ubukristo buba mu mutima. Ni ijambo ry'abanebwe. Ubukristo buba mu mutima butagira ububasha ku mubiri. Ubwo nibwo ubukristo buba mu mutima. Mbega ubukristo bwo mu mutima. Reka ngarukire kuri izo mpamvu, muvuge ngo amen. Nizo mpamvu ziriho none, nizo mpamvu zizogeza itorero rya none mu gutotezwa. Reka mbahereze urugero ruri muri Amerika. Hano muri Kentucky hari n'ubundi wenda nigeze kubivuga. Hari umusekretary clerk umwe namenye ayo mateka nkiri muri Afrika. Hano muri Kentucky yacu iyi ngiyi turimo, waje aba bashinzwe irangamimerere, ni nkako twobita, haza gusezerana couple y'abatinganyi. Couple y'abatinganyi iraza wa mu etat civile ngo basezeranye, akaba n'umukristo. Arababwira ngo si imyemerere yanje, muvuge ngo amen. Imyemerere yanje, ico nemera nk'ukuri mu byo senga, ntibinemerera ko no basezeranye. Uwo muntu yari asigaje ibintu bibiri: kubasezeranya cyangwa kureka akazi, ndetse agakurikiranwa n'amategeko, kuko iwe yisha amategeko. Ni umukozi wa leta utagendera ku mategeko leta iteganya. Wa mu etat civil arambura amaboko aravuga ngo je mpisemo Yesu. Muvuge ngo amen. Je mpisemo Yesu. Yesu araruta akazi, Yesu araruta valeur, Yesu araruta ubutware, Yesu araruta amafaranga. Gusa nimba ari muri twebwe, muvuge ngo amen. Nubwo gutotezwa kwa haba, Yesu yatanze ihumure rikomeye cyane. Yavuze ngo niba batoteza mu mudugudu umwe, muzoje mu wundi. Nuko ntakomeje gusoma hepfo, yarababwiye ngo timugatinye nubwo bazica imibiri yanyu. Muvuge ngo amen. Nubwo bo bica imibiri, timugatinye umuntu wica umubiri, ahubwo muzatinye umuntu wica ubugingo akabujana igeho none. Wari we muzatinya. Ariko niba barenganya babaziza Kristo, ngo muzonezerwe. Kuna neema ya kipekee. Mutima waje uranezerewe cyane. Kuna neema, hari ubuntu bwihariye Imana izihereza abatotezwa ku bwayo. Tutobona none, bukundi iyo neema ntitwoyibona. Ariko iyo wageze ahantu ho gutotezwa, Imana iguha ubuntu budasanzwe, uzubona imibabaro yo gutotezwa ku mubiri ari ubusa, ubigereranije n'ubwiza buri imbere yawe Imana igushize imbere. Habe na Yesu. Usomye urwandiko rw'Abiheburayo, dukomere Imana amashyi. 13 yaravuze ngo kubw'ibyishimo byamushizwe imbere. Ibyo byishimo byashizwe Kristo imbere, byamuteye gusuzugura ubuzima yari kwacamo muri ako kanya bw'imibabaro, ngo yihanganira urupfu no kubabazwa k'umusaraba n'ubwambure bwawo, kubw'ibyishimo byamushizwe imbere. Petero niko nawe yavuze soza, aravuga ngo tibikabagwe gitumo ni mubabazwa babahora Kristo, tibakabahore kwiba, kwica n'iyindi nabi yari yo yose, ariko niba bahora izina ryanje
niba bahora izina rya Yesu muzishime. Niho nababwiye ngo ibyo byishimo ntibiza bipfa kugira abantu gusa, ni neema ya kipekee izihereza abakirisitu kwishimira no mu mibabaro. Pawulo yabigezeho nawe kuri 5 k'Abaroma, aravuga ngo si ibyo gusa ahubwo twishimira no mu mibabaro, kuko imibabaro izitera kwihangana kukazana ibyiringiro, ngo bene ibyo byiringiro ntibiza bikoze isoni. Itorero ry'Imana rero turi mu bihe bikomeye Kristo akeneye kwamamazwamwo kuruta ibindi bihe byose byabayeho. Nari ndimo nsomeje bundi amateka y'ukuntu ubuhenebere bwagiye buba, nibyo natangiriyeho mbabwira ukuntu Aziya ariyo yatangiyemwo ubutumwa bwiza, ariyo ba Petero ba Pawulo batangiriyemwo ubutumwa bwiza. Revival ikaba igitangaza. Nyuma yo gusenyuka kw'Abaroma, ubutumwa bwiza bugakwira muri Europe, nyuma bukaza kugera hano muri Amerika no muri Amerika Latine. Ariko Imana ishimwe, narasomye ejo bundi ndatangara, Korea nibyo bihugu byagezemo ubutumwa bwiza nyuma na Afrika ejo bundi muri za 50 ejo bundi. Ariko Korea ubu nyine isigaye ituma, ubu nyine ifite abamisiyoneri 10,000 ku isi. Korea y'Epfo, Amerika Latine iyi ngiyi ya hano muri Amerika, iyi ngiyi ya za Brazil, niyo ubu nyine na Korea bifite isi muri misiyoloji. Naho Asie, Europe, Amerika du Nord yahindutse field, yahindutse isi yo kuvuga mu butumwa bwiza. Ibyo tuzobigarukaho duhaye tuganira hejuru y'amastrategy yo kuvuga ubutumwa muri ibi bihugu. Imana idufashe, nubwo tuzageragezwa, nubwo tuzangwa, nubwo tuzicwa, ariko muvuge ngo amen. Yesu azaba ari kumwe natwe. Mwibuke isezerano ryiwe rivuga hano kuri uyu murongo, uravuga ngo nzaba ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Ntabwo Yesu azodusiga muri aka kazi ke yaduhamagariye, ntabwo azodusiga. Kandi Yesu ntiyaraha yabwira ababigishwa biwe ngo batere ubwoba, ntabwo yaraha yababwira ibitazobabaho, ahubwo yaraha yabategura. Muvuge ngo amen. Ndiko ndavuga ibingibi mu rwego rwo kubategura, kuko izo duhamagariwe ntabwo zoroshe. Wa muririmbyi wavuze ngo la si njia rahisi, kutembea na Yesu si njia rahisi. Ariko tubireke, mureke no mu byumba byacu byo ku ma university Kristo azayamamazwa, abayisilamu bamubona. Nico dukeneye, nico Kristo dushakaho, nico dukwiriye kuba turiko dukora muri iki gihe, nubwo itotezwa ritazashira kuzogeza Yesu aje. Ndetse umunsi itorero ryo haguruka, iyo revive ikaza, iyo revive ubwo ubundi revive mu mateka ya revive, mu mateka y'ubuzutse, ntabwo ubuzutse buza buva muri structure ecclesiologique cyangwa se muri leadership y'ikanisa. Uzoreba amateka y'ubuzutse, ntabwo azava mu buyobozi bw'ikanisa, azava mu bantu bo batoya biriya bavumbitse, bacecetse, begeranye n'Imana. Kandi iyo buje, iyo bubasanziye, buza buhita buza bukasambura structure. Ejo bundi hariya kuri Asbury hariya niga, habaye revive itangaje ivuye ku banyeshuri, apana kuri structure academique ya Asbury. Abanyeshuri tugira amachapels na materaniro azaba hagati y'amasaha y'abarimu. Noneho kuri universite, jewe niga kuri seminary universite, niho hatangira ubwo buzutse. Chapo yarangira, abana funze bagasigara muri fellowship n'Imana, bagasigara bahaye basenga.
structure yarangira litiririje yarangira abana funzi bagasigara bahaye basenga bwaca hakiyongera undi bwaca hakinti mwabonye nuko niko revival yoza mu ikanisa rya Kristo inkota yo haguruka nk'igihe cyane kuko revival zitandukanya umurongo w'idini na fellowship yihariye y'umuntu n'Imana. Ugize neza Mana yacu ushirwe hejuru habwa icubahiro uragikwiriye. Tacho novuga utazi, tacho no gusaba udafite kuko ushoboye byose. Ubushake bwawe bube mwisi kuko buba mu ijuru cyane cyane mu mitima yacu mu izina rya Yesu, amen. Mani bamushe.